la illam yantahi almunafiquna wallahi sinafiqi ben accali si be haditaki e ko be jokki kon walladina ben fi qulubihim ben bedde mo maradu nyaw nafiqako wal murjifuna ko dum woni e ben nafiqibe be do kadi ko nafiqibe ko façon nafiqibe goni bi mana wonbe Madina ko ben Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni yewtude fi mun do si haditaki nafiqibe worbe ben e nafiqibe rewbe ben e ben be woni e der bedde mu nyaw nafiqako hani ko kambe nafiqibe wotube ben wal murjifuna ay at-talibuna uyubul mu'minina e ben dabbitobe ayyibeji gomdimbe ben wal murjifuna e ben dabbitobe ayyibeji gomdimbe ben fil madinati e der Madina bi mana ben don kadi ko ben nafiqi be do façon tati kala ko yewta do ko nafiqi si tawi woni be haditaki be renaki wallahi Allah subhanahu wa ta'ala on dali la nughuriyannaka min cuynete min wurtete bihim e mabbe piyaɓe haɓaɓe o thumma la yujawirunaka rettara ɓe kawtino tako mafiya e nder Madina ɗon hara wonata kawta illa galilan sona seeɗaɓe ɓe wattuyli mal'unina ko ɓe huuɗaɓe aynama suɓi fo kala ka ɓe tawa ukhidhu koye nange o ɓuttilu koye ɓe waɗe tagtilan hattirde e waregol sunnatallahi ɗum ko lawol Allah fil ladina feƴƴugol e ɓen reere e tawgol e nder ɓen kalaw feƴƴunoɓe min qabilu ko adi waran tajida heɓantali sunnatillahi lawol Allah ngol tabdilan wattitowol yasaluka nasimi ɓen no landadema ani saati finga al dargal ol wiɓe innama ilmu ande no gandal fi dargal indallahi kaka Allah woni wama yudrika a anda ala Allah saata no gasa dargal ngal takkuno qariban hara ngal ɓattike desa inna Allah andu no Allah la'ana al kafirina huɗi heferaɓe nde wa adalam amaraniɓe sa'idan huɓɓuge khalidina fiya ko ɓe luttoɓe nder magge abadan la yajiduna ɓe heɓata waliyan kadi giɗo wala nasiran wona wallowo kono ittaɓe magge Allahu akbar yawma tuqallabu ñande waylitoyte wujuhum geeci maɓɓe ɗen finnari ka nder yiite ton yaquluna araɓena ya laytana e jallo amen atana Allah hara men ɗoftino Allah wa atana rasula hara men ɗoftino nelaɗo o ay ko men heeɓi wagalu ɓena rabbana joomi amen inna menen atana men ɗoftike sadatana hooreɓe amen ɓen ka aduna wa kubara ana e mawɓe amen ɓen jaka wona fewnoɓe ha ñon joni fa dalluna sabila ɓe majjini men e lawol ngol Allah ɓe sikka si ɓe wolirini ɓe yurmintinke ɓe qirritike Allah yafotoɓe rabbana joomi amen ɓen mawɓe amen e kohoɓe amen ɓe men jokkuno men ɗofti ɓe inna atihim jonnuɓe yoɓuɓe okkuɓe de fayno cowalle ɗiɗi minal adabe immorde lette ɗen wal anhum huɗuɓe Allah la'anan kuddi kabiran mawnudi ya ayuha alladina amanu kono e gomɗinɓe la takunu watan laato kalladina wona ɓen aadaw Musa lorruɓe annabi Musa fa barra Allahu on dandimo fa barra'ahu Allahu on dandimo pottinimo mimma qaalu e ko ɓe wowli kon tafsiru ɗum kadi to gaddama tafsiru ha firu ɗum feƴƴino bani Israila dari lorri annabi Musa saabu ko tawi kanko ko jong imanu ko jong hersa o jaɓatayo yimɓe ɓe yi awra makko on ɓayɓe jokkimo yoɓe lootudu nokku gotum yoɓe fijudu nokku gotum ɓe a ɓandu makko ndun o jaɓali ɓe dari ɓe lollini wonde awa annabi Musa ko nawnuɗo ɗama jang e riwaya goɓe ni de sawo ko hayare nanguimo ko ɗum waddi si o jaɓata konnguɗi bani Israila koɓe wowlata e hoore Allah ma e hoore annabaɓe wuri no mettani julɗo fi fillitagol koyo Allah on yaafo e Allah noon dandimo e muɗum o woɗɗintinimo e muɗum ɓe yiimo ɓe faami jaka ko wiyete ñaw ala e makko tafsir on feƴƴino ka nisfuji dowji mi mantaki ko nisfu hombo kala humpaɗo yo noddu ka numéro ji wiwɗen 68 60 53 09 60 60 53 09 numéro ji ɗin fof ko même numéro si wona areba wa kana laatike kanko Musa o laatike ndallahi kallah wa jihan ko marɗo jaahu moƴƴa ya alladina amanu kono e gomɗuɓe ittaqullahu le Allah wa qulu wowlon qawlan kongol sadidan fewgol yuslihi lakum Allah o moƴƴinana amalakum golleli mon ɗin wa yawfir lakum o yaafo on dunubakum bakkatuji mon ɗin waman yuti illaha kala ɗoftiɗo Allah wa rasulahu e nelaɗo makko fagad fasare gon ɗi on ɗo mali fawsan malal aziman mawnugal ɗe ayeje ɗo ɗiɗi ene jeeya e ayeje du'orteɗe dewgal e ayeje udditirteɗe kala hutuba kala bayana en feƴƴino ɗeya ayeje ɗiɗi ɓaawo inna menen aradunal amanata min weɓiti hoolaje ɗen ko fanda ɗo hoolare ko dewal ngal mbi mana julde nden e tugal islam ɗen joyi julde nden e korka kan eko nanditata ɗum ko ɗum ɗon ko fanda hoolaje ɗen Allah subhanahu wa ta'ala daalo inni min weɓiti ɗe ɗo hoolaje mbi mana dewal ngal Allah samate kammuli ɗin Allah weɓitani diina islam yo ɗi jaɓu diina si tawi woni ɗi golli no hani gollirede noon ɗi naata aljanna si ɗi gollali no hani gollirede noon ɗi naata yiite ɗin he
Allah aljanna no wela men ha kono ene simen yeedi kon no wodani men Allah dal ko yito inni he awa terto men ɗo nani ɗinni ene kame won ɗo kon ɗum wodani men Allah dal onon ka wonɗon ɗo siko ni luttirɗon on jaɓali komi jonni on ko on natta yite on natta aljanna koye ɗo wonde ɗo ha aduna lanna minna yo wontu leydi ɗinni ɗi wakkilike ko noon o naɓiri ka kammuli ɗin wal arde e ka leyɗele ɗen wal jibali e ka pelle ɗen e ka kulle burure ɗen ɗiɗo fof o poosani ɗi Allah daali fa bayna ɗi sali pes nde ɗi ƴettata hoolare nden an yahmilna ha nde ɗi ronditoto hoolare nden wa ashfaqna ɗi huli no woni nas ko yawagol Allah wa ashfaqna ɗi hulu min ha immorde hoolare nden fi wota yeɓoroɗi min ƴetti ɗum min weeɓi tani ko wiyete kon adama e ɓiɓɓe muɗum ɓen wa amala al insanu neɗɗon kanko o rondi ɗum mbi mana adama saabu noon baraji ko on ton kon kanka dow namile saabu baraji ko on ton kon kan e battane moƴƴe koni ton kon kanko wiya ne Allah mi ƴetti tawi noon innahu no o kana o laatike zaluman mbi mana ko toñuɗo mbi mana saabu ko ñaami kolleggal ngal jahulan ko o majjuɗo falamma nazalat bushra almuminina bilfadli qala almunafiquna wa ma lana ya rasulullah fa anzala on sumati ɓe Allah subahana taala jippini noon joni ɓural waccugol mantugol fi gomɗiɓe ɓen ko feƴƴuno to kon on andi en jangguino ɓawo to almuminuna walmuminatu walmuslimuna walmuslimati ha kattiɗon nafiqiɓen ɗi kamɓe noon kamɓe ɓe heɓata waccore Allah jippini o aya liyu'addiba Allahu ko fiyo Allah letto almunafiqina nafiqiɓe worɓe ɓen hella baba adama saabu ko ɗum woni ko ƴetti kon hoolare nden joni noon ɓen nafiqiɓe worɓe yeeɓuɓe hoolare nden fiyo Allah yettuɓe almunafiqati e nafiqiɓe rewɓe wal mushrikuna e shirkuɓe worɓe wal mushrikati ko ɗum woni wal mushrikina e shirkuɓe worɓe wal mushrikati e shirkuɓe worɓe e shirkuɓe rewɓe wa yatuba Allah fi Allah jaɓu tubu ya alal mu'minina e dow gomɗinɓe worɓe wal mu'minati e gomɗinɓe rewɓe ɓen wa kana Allahu Allah subhanahu wa ta'ala on laatike ghafuran ko yaafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo suratu saba'i ngol ɗo kadi ko ngol makkiyatun bismillahir rahmanir rahim ngol wi'irama suratu saba'i sabu fi yimɓe saba'i hino janta e nder maggol saba'i ko saare ismu makan ko saare jeyande e nder yaman wiɗen suratuji joyi hino ka nder qur'an ko ɗi udditori ko yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ɗo suratol hino jeeya e majji alhamdulillah yettore nde wodani Allah alladi o Allah jo lahu taɗo kanko wodani ma fi samawati bihi kon konko kammuli wa ma fil ardi kon konka leydi wala alhamdu kanko wodani yettore nden fil akhirati ka lahara ko wana noon kadi ka aduna wa huwa alhakimu kanko ni ñeñuɗo on alkhabiru ko kanko ni humpitiɗo on denga nangal pijini yalamu imo ande ma yaliju konko natata fil ardi ka leydi immorde e ndiyan e gabbe sanketeɗe wama yahruju e konko yaltata kadi min ha immorde e mayri gabbe fuɗayde wama yanzila e konko jippoto min asama iwa kasama wano ndiyan e yurmede Allah nden elette kadi wonande yedduɓe ɓen e malaika ɓen wama yahruju e konko ƴawata fiha ka asama wano malaika ɓen e golleli moƴƴiɗi jiya ɓen wo arrahimu kanko ni yurmeteɗo alghafuru yafotoɗo wa qala alladina wi ɓen kafaru yedduɓe la tatina saato minen do daddal aratame ɓul haalanɓe bala wona gonga wo rabbi mi wondiri joomi Allah tatiyannakum addanayi on ko wiyete kon dargal ngal alimul ghaybi on anduɗo ko wirni ɗum andiki ko hombo ko Allah la ya'zubu anhu wirnake e makko kanko Allah mithqalu dharratin yir abbeda zarra fi samawati wa kammuli wala fil ardi wonaka leydi wala asghar wona ko ɓuri fanɗude min dhalika e abbede darra wala akbar wona ko ɓuri mawnude illa fi kitabin sona fuu no windaka lawhil mahfuz mubinin fiññina ɓangina ha laaɓi liyajzi alladina fiyo yoɓu ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salati ɓe golli golleli moƴƴi ulaika ɓen lahum nodan ɓe maghfiratun yaafu e warisukun e aske karimun tedduɗo labaɗo walladina ɓen sawo yahuɓe fi ayatina e ayaji amen ɗe muajisina hiɓe ronkiname hiɓe yeddaɗe ulaika ɓen lahum nodani ɓe adabul lette dey min rijisin immorde soɓuɗe noon kadi alimun musuɗe wa yara alladina yiya ɓen utul ilma okkaɓe gandal alladi ndeɗo deftere unsila jippinande ilayka faade e ma min rabbika immorde ka jomma huwal haqqu ko nde woni gonga wa yara alladina hino suti ɓen utul ilma okkaɓe gandal hiɓe andi hiɓe reeni alladina nde deftere unsila ilayka jippinande faade ma ɗum nde qur'anare min rabbika ko immorde ka jomma wonde huwal haqqa ko nde gonga o yaadi hinde fewna ila siratil aziz faade laawol on Allah jo tedduɗo alhamidi yettiniɗo ko jaɓuɗo e maɓɓe mamo jaɓa
wa qala alladhina wiɓen kafaru yedduɓe hal nadullukum taw son accay men tindina on ala rajulin e dow gorko taw son accay men tindina on ko ɗum woni e dow neɗɗo yunabbi'ukum mono humpita on ko nelaɗo woni ko ɓe faandi ɗon ko kuffara makka woni ko yewtigol kolngol ɗo Abu Sufyana e ɗimmoɓe muɗum ɓe haalandi ɗum ɗo yimɓe jofoɓe mbi mana laamaɓe maɓɓe on accay men tindina on ka gorko woni ko nelaɗo on ko ɓe faandi ɗon wonde manna mono humpita on ida mazzaqtum wonde so tawi woni on maayi muncitike ida muzziqtum so on maayi muncitike on wonti leydi kulla mumazzaqin kala façon muncitande ha on lanni wontude mbombulaydi few innakum wonde wo no onon la fi halqin o wonta e nder tagu jadidin heesu on acca men tindina on ka woni onon kadi yahon yi on mo warana menen tun yi'imo ɓay on ɗon ko jofojo feetuɗo mi mana ko ɓe wiɗi si ɓe tindinayi ɗum ko fisi ɓe yahay ɓe o ka nelaɗo wona dow wasi ko fi yawgol gomɗinamo aftara ene hara nelaɗo hara a fefindoto alallahi liɓa e hoore Allah kadiban aftara ene hara nelaɗo fefidi alallahi liɓa e hoore Allah kadiban penale ambi kahino e makko jinnatun feetere wona hunde ɗum nelaɗo feeta nelaɗo fefidaki balso koni alladina ɓen la yuminuna taw ɓe gomɗina bil akhirati la hara on fil azabi kande hiɓe ka nder lette hobdalalil bayid e nder majjire woɗɗitinde e gonga afalam yaraw ɓe yiyali lama bayna e ɗin faade ko contri yesso maɓɓe ama halfami ko contri ɓawa maɓɓe mina sama morde kammuli wal ardi leydi ndi inna chasi meɗe yiɗi nahsifu min mutindina bi yimɓe maɓɓe al arda leydi ndi min munna ɓe ka nder leydi ɓe yuula mono yeddi yo lando garuna ma ɗum bal ama aw nusbit ma men taƴa min liɓa alayhim e hoore maɓɓe kisafan huntere molanade mina sama morde kasama simiɗen faala men waɗa yum inna fi dalika ande woni ɗum ɗo la ayatan mande li kulli abdin wonande kala jiyaɗo mo nebin tuubo wurutto wala gada atayna dawuda gomɗimi hokki annabi dawuda minna imorde kamen fadulan ɓural molanangal waɗegol annabajo waɗe kadi gollanowo jungo muɗum ngo ñaama ko dagi ñaama lakkere muɗum nden waɗegol kadi tiiɗuɗo e dewal welne dande muɗum tawata hino wawi janngude ko weeli ɓuure molanade min inni yaaji baalu ko ono yo pelle a wibi takkode ma wondude e makko wattayra ko onon men yo colli takkode e makko simo juulude saffine ɓaawa makko juulon simo wadde adkar ɓatte takko makko oɗon adkar pelle ɗen jaaɓi colli ɗin jaaɓi Allah daali wa alanna lahul hadina min newdani mo jande ɗen annabi dawuda ko golle makko ko bimana ko tafowo ko baylojo en ko moƴƴinaynoɗo coñci jandi ñande o moƴƴinay dolokaji tati o moƴƴina goto o yeeya fi dépense makko kanko e ɓeygure makko nden o moƴƴina goto o yeeya o naɓa ɗum ɗon ka baytul mal ka banque ɗum ɗon mbimana ko leydi ndin fof o okki o moƴƴina doloke goto o itta on ɗon sadaka mbimana fi ɗum ɗon nafoore ko hetto e kañande darga ɗum ɗo seedi e karama kojo e imamujo e mawɗo jooɗiɗo habbi biwol tun jooɗiɗo habbi haɓɓere guro tun jooɗiɗo habbi paki sukkar tun ɓeɗo seedi ibnu adama dey ala feƴƴuɗo gollugol haray koye golle Allah newinani mo jande ɗen kanko jarayo ukko jande ndin ka yiite o tafandi handi wojja fiyo ndi ɗaatu jarayo ɗaɓɓu lamde sinko sekira kanko ƴette jande ndin o turira ndi wono turirta bagi o taƴira ndi wono taƴirta bagi mi wiyan skoni imal gollu sabihatin coñci yottiɗi mo gollay jaka golle ko yo gollugolle timmuɗe jaka wa qaddir eɓɓa fissardi kasa ñoodi jakkadi sa moƴƴina e hunde ɗa duwa eɓɓude harana ya yeeyi woɓɓe pihum to sokon yeeya woɓɓe pihum fanɗukon taale fof ko prix goto ko ya etto fof wona mesir goto ko ɗum waɗi si Allah yamiriri annabi dawuda ni wa amalu salihan gollol golle moƴƴe inni min bima ta'maluna ko on ɗon gollude kon basirun kom sutiɗo walli sulaymana riha sulaymana kanko kadi men ɗeltani mo ndu hendu o du ha dawal ko ndu naɓatamo kon ndu ittamo ka maɓɓe ndu naɓamo baytul maqdis ndu naɓamo e nder ñallal shaharun ɗum hara noon koko yarete lewru warawahu ha kirndol mayru ko ndu artirintamo kon ndu ittamo toon ndu addamo ka maɓɓe shaharun ɗum kadi koko yarete lewru ta ɗum ɗo kadi noon ko e nder kikiɗi hun gotum e nder sa'i hun gotum wa asalna lahu min ilinanimo aynal qitri bimana cangol sila kanko sila on wona asugol wona ɗaɓɓoygol Allah subahana wa taala ilinanmo ɗum waɗanimo ɗum cangol ko yo ñeɗu embere ko faala patron ɓe feƴƴimo siɓe julɓe ɓe Allah yaññani feƴƴi min ilinanimo ko wiyete kon ɓe mana cangol sila ay wa sakharna lahu tay honno innete assufru ko ɗum on sila almudab yumal bihi ma yashau kama ya'malu albatin
bittin aray ɗum hino gollire kala façon piiji ɗi faalaɗa ɗin so tawi ni heɗa jogii matériel muɗum ko ɗum wiyete aynal qitr cangol sila wa min al jinni hino jeeya ka jinnaji man yamalu ɗin ɗi hino gollanamo bayna yadayhi yeeso makko o yiya jinna kanko passe à passe ɓeydini rabbi e dunga e joom makko ɗin jinnaji o man yasi kala oñingil kala yeddungil mo minhum e majji an amrina ga yamrore amen nden no fiqh min meeɗinangel min adabi sairi immorde lette sair yamaluna lahu ɗino gollanamo machaw kala ko o faala kon kala ko o faala kon kanko annabi souleymana ɗi gollanaymo sabu hiɓe wiyen e tafsir ji nokku ko issaji nokkugo annabi souleymana kanko si yanimo voyage ugol haaju makko ala yoɓagol oto ni yoɓagol carburant yoɓagol lekkele yoɓagol miran yoɓagol maaro hunde ala kanko so hewti e nokkure welimo hoɗugol ɗon haysko 30 minutes ma hoɗugol ɗon 1 heure de temps ajanallah isko walugol ɗon ñalla ko yamira jinnaji ɗin yoɗi mahamma ɗon saare heña ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi e nder 30 minutes taway kolonji asama pompiji en salama courant waɗama cuuɗi mahama karo laama otoji hino woodi dendanangal piiji ko faa hara wontiɓe mana saare complètement e nder wano 10 minutes ma 15 minutes ma 30 minutes ɗi gollanaymo kala ko faala ɓaawa o gayni wonde ɗon o ñiiɓi ɗon embere ko faala kon o faalama fokkutude ɗum wona ko rondete yaade e mum ko yo yamir ɗum kadi yo ɗum muta kadi ka nder leydi ɗen jawle fof hino ka nder leydi musidɓe julɓe ko ɗum woni en puccitotanade ɗo seeɗa Allah noon hino sikana en ɗo yoga e golleli ko jinnaji ɗi gollanaynomo min mahariba immorde mihirabuji hiɗi mahanamo miruji hiɗi mahanamo juulirɗe watama fiila e statiji waɗugo moƴƴina sifa yimɓe malaikaɓe yimɓe moƴƴinoɓe mayɓe fiyoɓe andu to fiɓen hara ɓe rewayno no Allah subahana taala ɓe no ɓe rewirno Allah noon har on say kamɓe stati har ma e diina maɓɓe enen joni ɗum no harmi de wa jifanin e beeli kal jawabi e wa jifanin ko ɗum woni beeli ko ɗulle kal jawabi wawɗi wano pelle hakke ko janɗe ɓe mana ɗi moƴƴina basenji wa jifanin e basenji kal jawabi wawɗum wa pelle hakke ko basenji ɗin janɗitano waɗi didere yahe are yimɓe naata e fubbo kulle naata e fubbo hino mari firogo kadi hara wona ɗum wa qudurin e wureje rasiyatin towɗe koyɗe tawata ka woni ɗon ko ɗon sagginte ko ɗon defete ɓe wi en ka tafsir ka yimɓe wulure gasata ɓattade tuppa ñaama e tuppulal gotal e wurere wotere haqqille men ɗa no metti gonginde ɗungoy ɓa hay feccere muɗum en mara en anda en yiyali hay e filmu Allah daali e imalu golle ala dawda kono e ɓengure dawda ɗum woni annabi souleymana shukran yetton Allah noon wa galilun fanɗigoy min ibada immorde jeeyaɓe amen a shakuru yettowo Allah so yimɓe ɓe yettu Allah o andi en addino qissa fi bani israila yankejo goto laatinoɗo yettata nemaji Allah ɗin haray en fillitotomo ɗo fi ɓe nanali toy yo nan laatino ade bani israilajo goto tampuɗo tawata tampere makko sifa mum ɗuuɗa saabu ko himo tampi ha o mara hay ka o hewta o waalo ko yo jindu ha niɓɓa o waalora toon mara paɗe ko mari wo e aduna ko wanare wotere ko nden o haddoto ko nden o suddoto ko nden o weƴƴitata ko nden woni dendanangal piiji ɗin mara nakku mara dammu mara huuɗe e aduna yeehi ha hay nden wanare nden kadi nde ɗiggi nde ɗewli taw nde woni yaasire dandata jangol dandata guite yimɓe ɓen ewra makkon kono Allah subahana taala ɓeltani mo yamiri jaaren ndin so weƴƴitinde jaaren ndin aɗa nanga nde noto wa e man hande kadi tekkay tawa hendu feƴƴata so haddiki kadi tekkay tawa guite yimɓe ɓen feƴƴata andi Allah meminirimo ndin jaarendi ɗon e nden wudere ɗon sankontugol cellal ko o mari kon e haqqille ko o mari kon ende go annabi Moussa alayhi salatu wassalam fokkiti yawgol yewtido e Allah oneli annabi Moussa wo yo annabi Moussa yaw haalana Allah o toriki Allah yo Allah andutomo noon kanko kadi yo Allah andutomo koni kan kadi ko jeeyaɗo e jeeyaɓe Allah ɓen yo Allah nemimo annabi Moussa maaki a mawɗi o yettinayi o yewtidi Allah haa ɓe gayni o yejjiti yettinde Allah andintinimo ko raɓɓiɗi kon o yettini ɓaawo yettini o gayni Allah jaabi hon ɗum Allah daali ko ayyo Moussa ko waddi men ko piihu nguutu o wujjata o fenata o zinata o yarata beere o shirkata ko waddi men ko yettata nemaji an ɗin himo dullanilan simi waɗanimo goɗɗum o andantalan o weltanta kono yaw haalanamo yo yettu nemaji an ɗin o jarnani mi waɗanaymo kala hande kadi ko wedditi ko faala ko annabi Moussa miiji moodi ɗum ɗo na ko saddi
aɗa o yettini ɗum o dari o hawti caccaw o wi ko honɗum mi mari komi yettata Allah ko honɗum Allah waɗani lan komi yettamo wona nakku wona dammu wona cuhum wona hay hunde wona ɓingu wona hunde e aduna Allah wi awa a anday ne woodi komi waɗanma Allah jaɓiti nema hum ɓurkum e fanɗude kum okkimo ndi jaarendi wowno ndi notade e nde wudere Allah haalani jaarendi ndi hande kadi wata ndi notta tawi hande kadi nde wudere ko yaasire dandata hay lakkere sakko ko wiyete ko jangol o yii hara yettugol nemaji Allah ɗin koko sabi mbinata yo Allah subahana taala on ɓeydan enɗi haray noon ɗon andi ko ala ko Allah wulliti ka nder Qur'an son daari ila alif lam mim nas yimɓe ɓen no fanɗi wonɓe horude no fanɗi wonɓe julde kono ɗum ɗo fof no woodi ka deɓori yo Allah wullitake amma noon fi yette gongol ɗum ɗo Allah subahana taala yimɓe ɓen no ronki mo yettude ha ɓe yettatamo ɓen hino fanɗi hino ɓuuri ɗuɗude ɓe yettata ɓen ha no ɓuuri ɗuɗude e hoore yettoɓe ha tawi ɓe o wullito o wi wa qalilum fanɗi min ibada e modde jiyaɓaɓe a shakuru yettoɓe nemaji andi kono annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam e hoore ko heeɓi ngil laamu wil ɗo fof o maayuno ka mihirabu makko himo dari en nan timmu ɗum jinnaji ɗin andali o maayi yimɓe ɓen andali o maayi ko gangurawil Allah wurti moƴini tuggordu ndundu heeli kanko annabi Musa Sulaymana alayhi salatu wassalam o yani noon yimɓe ɓen e jinnaji ɗin faami o maayi ko ɗum Allah daali falamma qadayna tumande men gaynuno ñaawuno alayhi e makko almawta mayde yo o maayu madallahum andinano ɓe kamɓe yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ala mawti e dow mayde makko nden illa dabbatul ardi sowona gangura hun leydi ta'kulu min sa'ata kun ari ko ñaami tuggordu makko ɗum moƴini no ha ndu heeli o yani falamma harra ɓawo suuyi o yani tabayyana sil jinnu feeñani noon jaka jinnaji ɗin ɗi anda ko wirnigoy hiɗi sikka ɗi andi ko wirni kono ɗi anda jaka allaw kanu ya'lamuna wonde si hiɗi laatino hiɗi anduno alghayba ko wirni ɗi andayno Sulaymana maayi mala ɓe suuɗi ñiiɓatano fil adabil muhin e nder ɗe lette hoyɗe ɗo ɓe mana lette wonduɗe hoyende ko annabi Sulaymana woni ko yamiri ɗi gotil kala hino feerana lowre molanade ko gollata siɗi anduno wonɗo nelɗuɗi on ɗum mayino harayno ɗi hippitike nun e golle ɗen ɗi ɓantinoke lagad kana gom ɗi laatani keli saba in saare saba i nden fi maskanihim e nder hoɗinde maɓɓe nen ayatun ma nde molanade ka enen guineɓe ɓen waaji toto nen sabayi ko saare jeyande e nder yaman sabayi ko saare nde Allah subahana taala waɗi ko fanɗi o koɗoli 15 muɗum nemini ɓe sabayi ko jeyande e saare no jeeya yimɓe saare nden kañum nene Bilqisa kadi ko sabayi ɗon wonno ko jeyano Allah daali mande molanade no ɗon saabu kayre saare sabayi nde min waɗani nde jannatani jardin ji ɗiɗi an yaminin wa shimalin jardin ngono nano jardin ngono ñaamo Allah sekani ɓe canɗi ɓannidiri koɗoli ɗin tawata hay bobo hum iwa e ngo hoɗoɗa yaa ngo hoɗoɗa kulle burure ala bolle ala bandi ala hunde ala Allah daali he kulu ñaame min risqi rabbikum Allah neli e maɓɓe kadi annabaɓe 12 ɓen annabaɓe fof goto kala e maɓɓe ari yettini e maɓɓe kulu ñaame min risqi rabbikum immorde arske jonmo on ɗum woni ɗi jardin ji ɗiɗi washkuru lahu yettonmo noon o yi ko nane gaynoɗen yewtude fi angal yettugol nemaji Allah baldatun e heno ndi leydi tayyibatun ko ndi laaɓundi kala ko rema fuɗay moƴƴay wa rabbun Allah jon kadi gafurun ko yafotoɗo moodi onon on heeɓi change faara dow ɓe ɗurni ɓe sali fes waɗugol ɗum faara salna menen kadi min wurti alayhim e maɓɓe seylal arimi waame ilowo ko wiyete waame ko ndiyan tiiɗuɗan ha feƴƴiti wa baddalnahum ɗan ndiyan ɗon on waame ɗon ari yooli ɗin jardin ji ɗiɗi fop naɓi fop irti bihi leɗɗe jardin on e kowle ɗen fof muɗum yooli naɓi hay tugunji ɗin fof yooli tawi hay filifili lutta wonti boowal ko arata wa baddalna min wattitani ɓe jannatayni jardin ji maɓɓe ɗiɗi yooli ɗiɗi jannatayni jardin ji goo ɗiɗi ɗiɗo noon e ɗiyanago tun akhi dawata e ukulin ɗiɗo kadi ko joomiraɗi ñaameteɓe mana ɗiɗo kadi ɗi rimay kono kanji ñaamete majji on Allah waɗi hamtin haaɗu ɗum tak wa asalin e ko rijji wa shayin e goɗɗum ngo desa min sidirin immorde e foofo ɗalilin fanɗu ɗum o rima sarden o rima tawa hino woni foofo eɗen andi ko wiyete foofo ka bi mana ko wiyete ko ndeeli ko taƴata yana kon kadi tawa nendire nde woni e nder muɗum ma ɓiɓɓere nde woni e muɗum siɓe maɗɗiketano haaɗi tak 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 ma no rijji rista wawata ñamade bi mana Allah lontinirani ɓe ɗum ɗo saabu koɓe yettali kon nemaji makko ni saabu koɓe yeddima kon
ala da zalika jazainam ko ɗum ɗo woni komin yoɓiri ɓe bima kafaru sabu koɓe yeddi kon wahal non jaasi taw si meɗen yoɓa ɗum ilal kafura sona yedduɗo la o jaalnami waɗi baynam hakkude maɓɓe o baynal ɓuura e hakkude caye ɗen ton allati ɗen barakna fiha ɗe min hebbini barke mum ɓuran caye zahira tan feeñodirɗe bi mana ko ɗum woni caye ɓattodirɗe Allah subahana wa taala waɗi hakkude maɓɓe tawi caye ɗen ɗe woɗɗodira hay e seeɗa sa yiwi e nde saare ɗa heña tawa e hewti e nde saare ɗa metta fi bi mana ko fanda ɗon alɓura saare allati nden barakna fiha nde min hebbini barke mum ko Palestine hakkude ka maɓɓe sabayi e Palestine min waɗi caoy buy hakkude mum tawi no newi no weeli yaade ɓuran caye zahira tan feeñodirɗe hiɗa kun hoɗumɗa hiɗa hayningo hoɗoɗa ko noon ha ila ka iwɗa ka maɓɓe sabay ha hewtoya natoya Palestine wa qaddarnami ɓe kadi fiha e nder muɗum e nder caye ɗen assayra yaadu ɗum mbimana tawa woɗɗa min inni siru yahe fiha e nder ɗeɗo caye layaliya jemma wa ayyaman e ñalorma aminina ko on hulniɓe hunde aduna on huula wujjede on huula nangede on huula heege on huula ɗonka on huula hunde aduna Allah subahana wa taala on nemini ɓe ɗum ɗo waɗani ɓe ɗum ɗo ɓe wi hon ɗum ɓe tori Allah fagali ɓeni rabbana joomi amin ɓay tawi ɗon patron e miskin paykun e mawɗo debbo e gorko fof hino wawi voyasude soditoroya to yeytiroya to jindoya to anda ko woni to patron ɓe janɗuɓe ɓen ɓe tawi ɗon ɓernde maɓɓe nden walaki sago maɓɓe kamɓe tun yata sodoya monopole a marchandise on tawa hande kadi miskina hoy koye wata yaade heɓanoya ɗum ɗon hoore mum tawa koye ɓe ari ɓe yeeya prix mo ɓe faala miskina hoy koye sooda junngo maɓɓe ɗon ɓe organise sifa ɗum sifa ko andan ɗon hoore mon hino fewndi kamen lagine ɗo tout juste hiɗen bonni fewndoro ɗo bonnere nde saba igol bonni nden so yi lette arali lagine o halki en ko saabu yurmede makko tun e saabu nde tawno no woodi kadi yogaɓe nder ga ɓe duumi e rewgol mo yo Allah ɓeyda hen ɓe o ɗuɗɗina hen ɓe o waɗa en jeeyaɓe maɓɓe o yurme en saabu ɓen ɗon ɓe tari ɓe tori Allah face à face ɓeni rabbana joomi amen mbawiɗi woɗɗi mbayno asfarina hakkude voyage ji amen ni hara wonɗo yaata ko be marɗo moye moƴƴa mari ko waɗete Allah daali daari modi o zalamu anfusahum ɓe toñi hoore maɓɓe fa jaalnahum min waɗi ɓe ahadisa yewteteɓe fimu wa mazzagnahum min sakete fi maɓɓe kulla mumazzagin kala sakitande o andi ɗeɗo ɗe marata ko raka Qur'an hiɗe fillinna e ngol suratuwol ɗo tun kono fillinnande majji on ƴeeɗen ko ɗe gotum kono firongo wona gotum nane innuɗen hal adollukum taw son acca e men tindinan ala rajun e dow gorko yunabbi'ukum on humpita on isa muzziɓutum so maayi on muncitike kulla mumazzagin kala muncitande amma ɗo wona maayugol muncito mi mana wa mazzagnahum min sakiti inde maɓɓe aduna kulla mumazzagin kala sakitande tawi kala ka yarda e aduna ko inde maɓɓe wona wolede ha hino hande ɗo kadi enen kadi nini ko inde maɓɓe on ɗen wolde on faami ka ko ƴiye goote kono firoji ɗin wona gotum ɗa ko maayugol muncito ɗa ko sakotugol inde nden faami moƴƴa inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo kadi la ayatin madeje li kulli sabbari on kala hewɗo muñagol shakurun yetto nemaji Allah ɗin wala gadu saddaka alayhim iblisu gomɗi iblisa gongini e hoore maɓɓe zannahu sikke makko ɗen o sikkuno o majjinay buy o yaade mum ka yiite enele o resisi e hoore yimɓe buy sikke makko ɗen tabiti e hoore yimɓe buy Allah o ta sikke makko ɗen gongo e hoore men ene fattaba'uhu ɓe jokkimo illa fariqan so ona seeɗaɓe minal mu'minina immorde gomɗinɓe ɓen ɗum woni min o wonɗo janngude ɗo e ono wonɓe jentade ɓen e ɗimmoɓe meɓe wontirɓe nokkugo kadi ko enen ɗo wa ma kana lahu tawle laatanake mo kanko iblisa alayhim e dow maɓɓe min sultanin immorde dalil illa lina alama siwona fiyo men andu tumma yuminu on mono gomɗina bil akhirati lahara on wa min man huwa e on mo kañum min ha e lahara on fi shakkin hara wona e nder sikkitare wa rabbuka jomma ala kulli shay'in e dow kala onde hafisum korenuɓe qul wiu idu alladina nodde ɗin samtum ɗi on ɗon fenude rewon min dunillahi ko hewta Allah la yamlikuna ɗi wawata mithqala dharratin hiru poɗal ngol ɗon abbere darra fi samati ka kammuli wala fil ardi wona ka leydi wama lahum ko on ɗum heeɓi ɓe alanaɓe fihi ma e nder ɗi min shirkin immorde kafi diɗɗi wama lahu alanamo kanko Allah minhum immorde ɗi min zahirin immorde wallidiral hay hunde ala ko ɗaɓɓiɗa ɗi ballal wala tan fawna fata shafatu kadi tefore indaw kamako kanko Allah illa man adina lahu so wona on mo Allah yanani yo tefu ɗum ko teddungal jooɗiɓe habbi tefore goɗɗo ko Allah jogui tefore nden hatta ida fuzzi a haasi ɗen ƴeɗe nden iwi an qulubihim ga e ɓerɗe maɓɓe ɗen qaluɓe inna maga qala rabbukum kono no jomimo wi ɗum ɗo ko yiltiti ka malaikaɓe
malaikaɓe naɓe fof nanata hito Allah ko Jibril tun nanata si Allah fuɗɗi yewtude ɓeya fof faɗɗete si tawi noon ɓe ɗiwti e faɗɗere maɓɓe nden on say noon qaluɓe inna e maga qala rabbukum kon ɗum joomi mum wowli mana ko malaikaɓe ɓeyditiɓe lando ɗum Jibril o fillanoɓe qaluɓe inna alhaqa ko gonga bimana Jibril jaabo ko gonga Allah yewti bimana o fenninanaɓe wo huwal aliyu kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni towɗon alkarimu alkabiru ko kanko woni mawnuɗon kanko Allah teddi ɗon kanko woni towɗon kanko woni mawnuɗon